Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza ikaze muri aya makuru agezweho yo kuri wa gatandatu tariki ya 3 z'ukwa mbere kwa 2026. U Rwanda ruyoboye Afurika mu koroshya ishoramari nk'uko bigaragara muri raporo ya Banki y'Isi. I Musanze baravuga ko babangamiwe n'abitwikira ijoro bakamena imyanda mu mirima. Akarere ka Rubavu ko karavuga ko kagowe no guca burundu buraya bukorwa n'abarenga 3,000. M23 irashinja leta ibitero bya drone byisha abantu i Masisi muri centre. Uburundi bwo bwatangajwe ko buzafungurira rimwe umupaka wa Gatumba hamwe n'iy'u Rwanda. Ubwato bwarimo abanyafrika 200 bageragezaga kwinjira muri Espagne bwarohamye benshi barapfa. Amerika yarasherwa hagati muri Venezuela. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo nihumanya umwuka duhumeka. Muti kagira inkuru rero nibyo rwose, kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'ama prolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi, bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 Ikaze muri amakuru arambuye duhereye kuri raporo ya Banki y'Isi igaragaza u Rwanda ko ruyoboye Afurika mu koroshya ishoramari. Raporo ya Banki y'Isi igaragaza uko ibihugu byorohereza ishoramari yashyize u Rwanda ku mwanya wa mbere muri Afurika mu bijyanye no kugira amategeko yorohereza ishoramari n'imikorere inoze. Iyi raporo izwi nka Business Ready cyangwa Be Ready ya 2025 igaragaza u Rwanda ko ruri ku isonga mu byiciro bitatu bitandukanye n'urwa 12 ku isi, rukaba igihugu cya mbere ku mugabane wa Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara kigeze kuri uru rwego, rukaba ku mwanya wa gatatu muri Afurika muri serivisi zitangwa na leta, ndetse rukomeje gutera intambwe ishimishije. Iyi raporo igaragaza ko uburyo igihugu cyabashije kuvugurura amategeko n'inzego byatanze umusaruro mu mikorere y'ubucuruzi, imikorere inoze n'intambwe igaragarira mu itangwa rya serivisi za leta. Ku rwego rw'isi u Rwanda ruri mu bihugu bike bigaragaza ko ivugurura rya politike ritagarukira mu nyandiko gusa, ahubwo rinashyirwa mu bikorwa, bityo bikihutisha ubucuruzi kandi bugakorwa neza. Iyi raporo kandi ishyira u Rwanda ku mwanya wa mbere muri Afurika mu kunoza amategeko agenga ibikorwa by'ubucuruzi. Hasuzumwa uko ayo mategeko yorohereza ikorwa ry'ubucuruzi, ipiganwa, ubucuruzi mpuzamahanga, imisoro n'ikemurwa ry'amakimbirane. Imiterere y'amategeko mu Rwanda ishimirwa kuba yorohereza abashoramari n'abikorera, bigatuma batangiza business zabo, bikabongerera icyizere mu bucuruzi bwabo. Be Ready kandi ishyira u Rwanda mu bihugu by'isi byateye imbere mu gukora ivugurura, bikagaragaza ko no mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ashobora kuboneka ibifite amategeko n'imikorere inoze. Kimwe mu byaranze cyane u Rwanda no umusaruro warwo mu mikorere y'imirimo, aho ruri ku mwanya wa 12 ku rwego rw'isi, ruba igihugu cya mbere cyo muri Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara kigeze kuri uwo mwanya muri raporo ya Be Ready 2025. Muri icyo gipimo bapima uburyo ubucuruzi bwubahiriza amategeko mu buryo bworoshye, kandi serivisi za leta zigatangwa mu buryo bunoze bworohereza buri wese. Mu gihe Banki y'Isi ikomeje gushyira mu bikorwa gahunda ya Be Ready mu myaka 3, umusaruro w'u Rwanda urushyira ku rwego rw'icyitegererezo ku bihugu bya Afurika n'ahandi bifuza ivugurura. Bikaba byerekana ko ubushake bwa politike burambye n'imikorere inoze y'inzego ishobora gutanga umusaruro ugaragara ku rwego rw'abikorera. Na mu makuru y'ubuzima, u Rwanda rwatangiye gukingira hepatite B abana bakivuka. U Rwanda rwatangiye gutanga urukingo rw'indwara y'umwijima w'ubwoko bwa hepatite B ku bana bakivuka mu rwego rwo kongerera ubudahangarwa bubarinda kwandura iyi ndwara no kuzahazwa nayo. Nibikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima RBC. Iryo tangazo rivuga ko indwara y'umwijima mu bwoko bwa B ari indwara ikomeye iterwa n'agakoko ko mu bwoko bwa virusi HBV. Abantu benshi bafite iyi ndwara bakaba barayandujwe n'ababyeyi mu gihe cyo kuvuka. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima gisobanura ko uru rukingo ruzajya rutangwa bitarenze amasaha 28 ku bana bakivuka mu kubongerera ubudahangarwa bubarinda kwandura iyi ndwara no kuzahazwa nayo. RBC isobanura ko kugira ngo iyi gahunda izashyirwe mu bikorwa neza, ibigo nderabuzima byose byo mu gihugu byahawe ubushobozi n'ibikoresho bizabafasha kubika neza no gutanga inkingo z'iyi ndwara ku mwana wese wavutse mu gihe kitarenze amasaha 28, ndetse n'uwaba yavukiye hanze y'ivuriro agafashwa. Abaganga kandi bakaba barahawe amahugurwa ahagije ku buryo bwo gutanga inkingo nuko zitangwa. Mu isi yose habarurwa abantu basaga miliyoni 296 barwaye indwara y'umwijima mu bwoko bwa B idakira. Ishami ry'umuryango w'abimbere ryita ku buzima rigaragaza ko buri mwaka iyi ndwara ihitana abarenga miliyoni 1, ahanini bitewe na kanseri ndetse n'uburwayi bukomeye bw'umwijima buzwi nk'urushwima. Mu Rwanda ho imibare igaragaza ko hari umubare muto w'abantu bafite indwara y'umwijima mu bwoko bwa B ungana na 0.26%. U Rwanda rwateye intambwe igaragara mu guhashya indwara y'umwijima, ahanini binyuze muri gahunda zisanzwe zikingira, gusuzuma abantu benshi no kuvura iyi ndwara ku buntu, ndetse leta y'u Rwanda yahaye intego yo kurandura iyi ndwara bitarenze mu 2030.
U Rwanda kandi rumaze gutunganya ibishanga biri ku buso bwa hegitari 37,000. Ubuyobozi bw'ikigo cy'u Rwanda cy'ubuhinzi n'ubworozi bwatangaje ko bamaze gutunganya ibishanga bifite ubuso bwa hegitari zirenga 37,000 mu gihugu hose bikorerwamo ubuhinzi. Gahunda yo gutunganya ibishanga yatangiye mu 2017 aho bari babituyemo babyimuwemo ndetse ibikorwa bibyangiza bitangira guhagarara. Dr Uwamahoro Florence, umuyobozi wungirije wa RAB, yabwiye RBA ko ibishanga bimaze gutunganywa biri gutanga umusaruro ufatika mu buhinzi. Ati igihingwa gihingwa cyane mu bishanga byatunganyijwe ni umuceri, ariko hari n'ibindi bihingwamo ibigori, ibishyimbo n'ibirayi. Aho bishoboka duhinga inshuro 2 cyangwa 3 mu mwaka mu rwego rwo gukomeza kwagura ubuso bwuhirwa no gukoresha ikoranabuhanga ryo kuhira ku buso buto. Dr Uwamahoro yongeraho ko kugeza ubu mu gihugu hose hamaze gutunganywa hegitari z'ibishanga zirenga 37,000 zikoreshwa mu buhinzi. Ni mu gihe mu gihugu habarurwa ibishanga 915 bifite ubuso bwa hegitari 278 bingana n'10.6% by'ubuso bwose bw'igihugu. Muri ibyo ibishanga 37 bifite ubuso bubarirwa kuri hegitari 9,160 nibyo mu mujyi wa Kigali. Muri byo kandi 5 birimo gutunganywa mu gihe ibindi 5 biteganyijwe kuzaba byamaze gutunganywa mu kwa 4 k'uyu mwaka bigatangira gukoreshwa. Makuru avuga mu turere Irurindo yafashwe amazi igihe acururiza urumogi. Polisi ikorera mu karere ka Rulindo ifatanyije n'inzego z'ibanze ku makuru yatanzwe n'abaturage bafatiye mu cyuho umugabo wari ufite udupfunyika 689 n'ikiro cy'urumogi mu nzu ye iri mu mudugudu wa Gasekabuye mu kagari ka Rudogo mu murenge wa Kinzuzi mu karere ka Rulindo. Uyu mugabo wafashwe yavuze ko ibyo biyobyabwenge yafatanywe asanzwe abicururiza mu rugo rwe. Polisi y'u Rwanda ishimira abaturage ku ruhare bagira mu gukumira no kurwanya ibiyobyabwenge, cyane cyane ko ari byo ntandaro y'ibyaha bitandukanye no guhungabanya umutekano. Inspector Police Nyasengera Abakunzi, umuvugizi wa polisi mu majyaruguru y'u Rwanda, yagize ati uruhare rw'abaturage ni ingenzi cyane mu bikorwa nk'ibi byo kurwanya ibiyobyabwenge kuko aho biri biteza umutekano muke. Turasaba buri wese gukomeza gufatanya natwe kurwanya buri cyose cyahungabanya umutekano kuko aho umutekano utari nta terambere n'imibereho myiza y'abaturage biharangwa. Umwihariko w'ibiyobyabwenge wo nuko akenshi biba n'intandaro y'urugomo, ubujura, uburwayi n'izindi ngaruka zigera ku bikoresha cyangwa utuye aho bikoreshwa. Uwafashwe acumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Murambi kugira ngo ashyikirizwe urwego rw'ubugenzacyaha rumukurikirane. Ingingo ya 263 mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu wese ukora, uhinga, uhindura, utunda, ubika, uhundi, ugurisha mu gihugu ibiyobyabwenge abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 5 ariko atageze kuri miliyoni 10 ku byerekeye ibiyobyabwenge byoroheje, mu gihe ku biyobyabwenge bihambaye ari igifungo cya burundu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze miliyoni 20 ariko atarenze miliyoni 30. I Musanze babangamiwe n'abitwikira ijoro bakamena imyanda mu mirima. Bamwe mu baturage mu karere ka Musanze cyane cyane abatuye mu gice cy'umujyi wa Musanze baravuga ko hari abantu bahengera bwije bagaha abakozi babo imyanda itabora bakajya kuyimena mu mirima y'abandi baturage no mu migezi inyura muri uyu mujyi irimo Rwebeya na Mpenge. Abaturage basaba inzego bireba kubafasha gukurikirana iki kibazo giteye inkeke kikabanirwa umuturambye. Abibasiwe n'iki kibazo ahanini ni abahinzi bo mu nkengero z'umujyi wa Musanze bavuga ko imyanda itabora imenwa mu mirima yabo ibabangamira mu gihe barimo guhinga. Jean Claude Nshimiyimana ni umwe mu bahinzi utuye mu murenge wa Muhoza avuga ko ikibazo kimaze igihe. Ati hari igihe dusanga imyanda irimo pampese, amacupa n'ibisigazwa byo mu ngo byamenwe mu mirima yacu nijoro. Iyo myanda yangiza ubutaka, imizi y'imyaka ntishore neza, umusaruro ukagabanuka cyane. Ikindi habarimo n'imyanda cyane cyane abana baba bitumye muri izo pampa. Mukamana Beata nawe uhinga hafi y'umugezi wa Rwebeya avuga ko hari n'ababyeyi bajugunya imyanda hafi mu mugezi no mu mirima. Atusanga pampa zandagaye mu murima cyangwa mu mugezi. Iyo amazi yaje ziramanuka zigatwarwa zikagera mu mirima yacu, bituma amazi ahumana kandi bikabangamira n'ubuzima bwacu. Umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Kayiranga Theobald yemeje ko iki kibazo kiriho hamwe na hamwe muri ibi bice by'umujyi wa Musanze. Ati hari amakuru dufite agaragaza ko hari bamwe mu baturiye umujyi wa Musanze bajugunya imyanda mu mirima y'abaturage n'ahandi hatemewe. Ibi ni uguhungabanya ibidukikije no kubangamira imibereho y'abaturage. Yakomeje avuga ko akarere kagiye kongera imbaraga mu bukangurambaga bwo gushishikariza abaturage kugana kampani zitwara imyanda, anaburira abakomeje kuyijugunya mu mirima y'abagenzi babo n'imigezi ko amategeko azabakurikirana. Abaturage basaba ko ubugenzuzi bwakazwa, abagira uruhare muri ibi bikorwa bakamenyekana kugira ngo umujyi wa Musanze ugire isuku, urusheho kuba ahantu heza ho gutura no guhinga bidahungabanyije ibidukikije. Akarere ka Rubavu ko ngo karacyaguwe no guca burundu uburaya bukorwa n'abarenga 3,000. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwatangaje ko bukomeje gufasha abakora uburaya kubureka burundu binyuze mu kubahuza n'amahirwe y'akazi aboneka muri aka karere no kubafasha kwifasha, ibintu byatumye abagera kuri 440 babureka. Imibare itangwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu igaragaza ko abarurwa abakora uburaya 3,180. Umubare munini w'abakora uburaya wiganje mu mirenge nka Gisenyi, Rugerero, Nyamyumba, Rubavu, Kanama, Nyakiriba na Nyundo.
umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage Ishimwe Pacifique yaganiriye ikinyamakuru Igihe kibwira ko umubare w'abakora uburaya ugenda ugabanuka uko bakomeza guhurizwa hamwe mu matsinda. Ati umubare w'abakora uburaya ugenda ugabanuka kuko abemeye kubureka bahuzwa n'amahirwe, abandi bagafashwa kwiga imyuga, basoza amasomo tukabahuriza hamwe mu matsinda, aho ari rigizwe n'abantu 40 twahaye imashini 12 zo kudoda, abandi nabo baba mu matsinda yo kubitsa no kugurizanya, kandi uko ubushobozi bugenda buboneka dukomeza kubafasha kwiteza imbere. Vice Mayor Ishimwe avuga ko bagenda begera abakora uburaya bakabaganiriza bakanabafasha kwiga imyuga, abenshi bagenda bava mu buraya kuko bafite icyizere cyo kuzabugabanya ku kigero kiri hejuru. Mu bakora uburaya mu karere ka Rubavu ufite imyaka myinshi afite 58, mu gihe ufite mike afite 18. Mu mirenge yose igize aka karere hagaragara abakora uburaya babyemera ndetse bafite ababahagarariye mu matsinda bahuriramo. Bamwe mu bakora uburaya bavuga ko impamvu bakiburimo ari amabura kindi kuko bahuriramo n'ibizazane byinshi, nk'aho bahura n'abagabo bakabambura, ubusinzi bukabije, kubyara abana batifuza no kwanduriramo indwara zirimo na sida. Mu karere ka Rubavu abarurwa abakora uburaya bari mu matsinda atandukanye, aho hari amatsinda 10 afite abantu 30 n'andi matsinda 30 afite abantu 25. Mu kanya aya makuru turakomereza mu yavugwa hanze y'u Rwanda. Waje muri Amerika cyangwa muri Canada gushaka ubuzima bwiza, ariko se wabuze ko ushobora no kubaka ubukire buzaramba mu muryango wawe. Warren Buffett ati don't save what is left after spending, but spend what is left after saving. Ntukwizigama yasigaye umaze gusohora amafaranga, isohora yasigaye umaze kwizigama. Family Bank cyangwa Indexed Universal Life niho hantu buhizeweho kwizigama amafaranga yawe wakoreye. Ni uburyo butuma amafaranga yawe agenda yiyongera uko imyaka ishira, kandi ushobora kuyabona igihe cyose uyakeneye. Iyi gahunda si ejo hazaza gusa, ni gahunda iguha amahirwe yo gukuba amafaranga yawe ukiwe. Iyo upfuye umuryango wawe ubona amafaranga yawe vuba, nta misoro nta n'imanza. Iyo urwaye bikomeye nka kanseri, stroke cyangwa umutima, iyi gahunda iguha amafaranga yo kwivuza ukiyakeneye. Robert Kiyosaki ati it's not about how much money you make, it's about how much money you keep, how hard it works for you and how many generations you keep it for. Ntabwo ari nangahe winjiza, ni nangahe wizigama, agukorera bingana iki kandi n'ibisekuru bingahe uri kuyabikira. Iyi gahunda si yawe gusa rero, ni n'iy'abana bawe ukunda. Ushobora kubateganyiriza none maze ejo bakazaba abamiliyoneri. Iyi si assurance gusa, ni banki yawe bwite mu muryango, ni umutekano wawe, ni ubwigenge bwawe. Ku bindi bisobanuro wakwandikira umujyanama mu by'ubukungu akagusobanurira kuri WhatsApp ariyo guteranya 1 240 60 52 17 cyangwa kuri email ariyo niyomugabo b25@gmail.com. Nawe tangira none wubake The Family Bank yawe, ubukungu bw'ibisekuru buhera none. Makuru avugwanze y'u Rwanda, M23 irashinja leta ibitero bya drone byisha abantu muri Masisi Centre. Umutwe wa AFC M23 watangajwe indege nto zitajyamo abapilote zizwi nka drone zo ku ruhande rwa leta zarashe kuwa gatanu Masisi Centre zikica abaturage. Umuvugizi w'uwo mutwe Lawrence Kanyuka yatangaje ku rubuga X ko izo ndege zarimo zirasaba ubuhumyi ahantu hatuwe n'abasivili. Yongeraho ko ku mibare y'agateganyo 6 bapfuye, abandi benshi barakomereka. Igisirikare cya Kongo ntacyo kiratangaza kuri bivugwa na M23. BBC yanditse ko itashoboye kugenzura mu buryo bwigenga ibyatangajwe na Kanyuka. Ibirego bije nyuma yo ku ruhande rwa leta kuwa gatatu rwasohoye itangazo rishinja u Rwanda ibitero by'amabombe na drone za kamikaze z'ubwiyahuzi ku muhanda wa Kamanyora Uvira byisha abantu barenga 1500. Kinshasa ivuga ko u Rwanda ari rwo ruri inyuma y'umutwe M23, ibyo leta ya Kigali hakana ikavuga ko yafashe gusa ingamba z'ubwirinzi. Ibirego byatangajwe na leta ya Kinshasa kuwa gatatu, umutwe wa AFC M23 warabihakanye uvuga ahubwo ko ubwicanyi bwabaye muri ako gace bwakozwe n'uruhande rw'ingabo za leta n'abafatanya narwo. Ku bwicanyi M23 ivuga ko bwakozwe ejo kuwa gatanu igashinja drone zo ku ruhande rwa leta. Kanyuka yatangaje amashusho n'amafoto arimo abantu bashobora kuba bapfuye barimo umugore n'umwana muto. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere kwa 2024 nibwo umutwe wa FM23 wafashe centre ya Masisi hamwe n'ibice byinshi bigize territoire ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Uruhande rwa Kinshasa no rwa FM23 zikomeje ubushyamirane gushinjanya mabi n'imirwano mu turere turi mu majyepfo y'umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ni nyuma yuko kugeza ubu ibiganiro by'idoha muri Qatar bigamije kugera ku mahoro hagati y'impande bisa naho byahagaze, kandi amasezerano ya Washington hagati ya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo atarubahirizwa kugeza ubu. Muri iki cyumweru mukuru wa FM23 yumvikanye avuga ko nta wundi mugambi bafite uretse gutsinda intambara mu rugamba, avuga ko barimo kubohora Kongo nini yose. Mu gihe wari umuvugizi w'igisirikare cya Kongo General Sylvain Kenge nawe yaraherutse kumvikana avuga ko bagomba kurwana kugeza babohoye hafashwe na M23 hose. Ni AFC M23 yashinje FRDC gukora genocide. Ihuriro rya AFC M23 ryamaganye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kwamamaza ibinyoma no kuyobya abaturage hagamijwe guteza urujijo ku ruhare rw'iki gihugu mu bikorwa by'intambara n'ibigize genocide. AFC M23 igaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa buri kugerageza kungukira mu gukura ingabo mu bice igenzura bukakoresha mu buryo bwo kugaba ibitero no mu bice bituwemo n'abaturage benshi. AFC M23 rigaragaza ko ibyo byabaye by'umwihariko mu mujyi wa Uvira na Makobora, aho ingabo za leta ya Kongo zakoze ibikorwa by'urugomo bikabije ku bagore ndetse n'ubujura bukorwa ku buryo buhoraho. AFC M23 yongera kwibutsa ko
ibitero by'ihoro ry'ingabo za leta ya Kongo mu bice bitandukanye kandi bituwe cyane nka Kamanyola, Luvungi, Sange n'ibindi bice biyakikije bigira ingaruka zo gutwara ubuzima bw'abantu. Nko muri Kamanyola gusa hapfuye abantu 8 abandi 55 barakomereka. Ibi bikorwa byateje akaga gakomeye ku buzima bwa civile kandi ngo byaruguhonyora bikomeye uburenganzira bwabo bw'ibanze. Vice Guverneri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Manzi Willy agaragaza ko abasivile bakomeje kwicwa abandi bagakomereka nyamara ari abantu Tshisekedi yemeje guhagararira. AFC M23 kandi yongeye kugaragaza impungenge n'ibimenyetso by'ibikorwa bya jenoside ikorerwa abatutsi bo muri Kongo biteguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, hamwe no gukwirakwiza ku bushake imvugo z'urwango, kubaheza, kubarenganya no kubakandamiza mu buryo buhoraho. AFC M23 yashimangiye ko iri ku ruhande rw'abakomeje kugirirwa nabi kandi ko izakomeza kugira umuhate wayo wo kwirwanaho kurengera umutekano w'abatotezwa, icyubahiro cyabo n'uburenganzira bwabo bw'ibanze. Tukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abagera kuri 300 basanganwa monkeypox buri cyumweru. Ikigo gishinzwe ubuzima rusange muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangajwe indwara y'ubushita bw'inkende izwi nka monkeypox yatangiye kugabanuka nyuma yo kwibasira icyo gihugu mu myaka 2 ishize, kuko abayisangwamo kuri ubu bageze hagati y'abantu 250 na 300 buri cyumweru. Umuhuzabikorwa wari mu mashami y'ikigo gishinzwe ubuzima rusange muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Christian Ngandu, avuga ko guhera mu 2024 ubwo monkeypox yakazaga umurego muri iki gihugu kugeza mu 2025 imibare y'abanduriye indwara yagabanutse ku buryo bugaragara. Ati imibare ya monkeypox biragaragara ko iri kugabanuka. Mbere twayisangaga mu bantu hafi 2,000 buri cyumweru, ariko kuri ubu tuyisangamo abantu bari hagati ya 250 na 300 mu cyumweru. Ngandu Christian yongeye ko ikindi cyagabanutse ari umubare w'ibigo by'ubuvuzi bigaragaramo abarwayi ba monkeypox, kuko mbere bari 401 hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe kugeza mu kwezi gushize kwa 12 k'umwaka ushize hasigaye 19 gusa bikibona abarwayi ba monkeypox. Uduce tukigaragaramo ubushita bw'inkende rero turi mu ntara ya Sankuru ndetse mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Nubwo igabanuka ry'indwara rishimishije, inzego z'ubuzima muri Kongo zirasaba abaturage gukomeza kwitwararika by'umwihariko mu bice bikigaragaramo umutekano muke, aho kugera kuri serivisi z'ubuvuzi bikigoye. Mu 2024 by'umwihariko mu mpera nibwo icyorezo cya monkeypox cyongeye gukaza umurego mu bihugu bitandukanye bya Afurika birimo Burundi, Cameroon, Congo, Ghana, Liberia, Nigeria, Afurika y'Epfo, Uganda, Kenya n'u Rwanda, ndetse OMS icyo gihe yagaragaje ko ari ikibazo gihangayikishije isi. Gusa u Rwanda rwahise rufata ingamba zihuse zo kuvura basanzwemo monkeypox no gukingira abandi, bituma nta muntu n'umwe yitana. Tukomerezo mu Burundi, iki gihugu kivuga ko kizafungurira umupaka wa Gatumba hamwe n'iy'u Rwanda. Leta y'u Burundi yatangajwe idateze gufungura vuba umupaka wa Gatumba uhuza iki gihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kwezi gushize nibwo Burundi bwafunzuye umupaka nyuma y'uko inyeshyamba zo mutwa AFC M23 zari zimaze kwigarura umujyi wa Uvira wo muri iyo ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Cyakora nyuma y'icyumweru uriya mutwe wavanye ingabo zawo muri Uvira nyuma yo kubisabwa na Leta z'Ubumwe za Amerika. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riyoboye u Burundi, Reverien Kuriyo, yabwiye abanyamakuru ko uriya mupaka uzafungurwa ari uko iy'u Burundi n'u Rwanda imaze umwaka ifunzwe nayo ifunguwe. Ati Uvira ahafunzwe nk'Gasenyi afungwa nk'uko waruhwa, ntimuze muvuga ngo ejo nzagiye Uvira gukora iki. Ndi kuri yo kandi yavuze ko M23 atari yo yari yafashe Uvira ahubwo ko yafashwe n'u Rwanda. Ati ibi bya Uvira nababwiye ko ari u Rwanda. Ntiwabonye umunsi bafata Uvira? Ntimwabonye ko ari imodoka z'u Rwanda zazanye ama VDT ubu n'ubwato buto bunyaruka yo mu mazi? Ntayo mwabonye zana M23? Reka shana u Rwanda. Uvira si M23 yifashe n'u Rwanda. Uyu mugabo kandi yavuze ko Burundi bukomeje kwibaza icyo amasezerano y'amahoro ya Washington amaze. Ati n'ubu turacyabaza amasezerano avuga iki? Amerika nivuge ngo byananiye, ibyo nahagarariye byananiye, nimwibereho aho tuzahita tumenya uko ibintu bipanze kandi bizamera neza. Uyu mugabo kandi yemejwe ingabo Burundi bwohereje muri Kongo Kinshasa zikiriyo, kandi ko iyo zigiyeyo Leta ya Kongo ari izimenyera buri kimwe cyose zikenera. Perezida Museveni we yibukije abakristo ko gusenga bidakuraho gukora. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yasabye amadini yo muri Uganda by'umwihariko abayobozi bayo gukoresha ubwisanzure bwagaruwe na guverinoma ye bagafasha abayoboke babo mu bikorwa byo guhangana n'ubukene. N'amagambo akubiye mu butumwa Perezida Museveni yageneye abanyamadini abunyuza kuri Minisitiri w'Uburinganire Peace Mutuzo. Ati hari igihe abantu batabashaga gusenga mu bwisanzure, abakristo benshi basunikirwaga gusenga bihishe, by'umwihariko abashya ntibemererwaga gusenga ku mugaragaro. Yashimangiye ko kuri ubu buri munya-Uganda afite uburenganzira bwo gusenga nta bwoba kandi nta muntu ushobora guhunga abanyamahoro bafite. Asaba amadini gukomeza kuba inkingi y'ubumwe bw'igihugu. Ati amatorero agomba kuba inkingi mu gukemura amakimbirane, guteza imbere ubumwe n'amahoro no kubungabunga ibidukikije byacu. Yasojeho umukoro amadini yose yo muri Uganda ko muri umwaka 2026 afite intego ebyiri zo kuzahura imibereho myiza y'abaturage ndetse no gufasha mu gukemura ibibazo by'umutekano mu matora rusange ategerejwe tariki ya 15 z'uku kwa mbere.
Perezida Ruto we yambariye urugamba rwo kurwanya ubusinzi. Perezida William Ruto yatangaje ingamba z'igihugu zikomeye zigamije kurwanya ikoreshwa ry'inzoga n'ibiyobyabwenge muri Kenya. Ruto yasobanuye ko ibiyobyabwenge ari nk'icyago gikomeye ku buzima bw'abanyakenya, ku mutekano w'igihugu no ku hazaza h'ubukungu. Aniyemeza ko guverinoma izafata ingamba zikomeye kurushaho guhera muri uyu mwaka. Mu ijambo rye ryo mu mpera z'umwaka, Perezida Ruto yagaragaje ko ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'inzoga ryageze ku rwego ruteye impungenge, rikaba rigira ingaruka ku banyakenya babarirwa muri za miliyoni. Uyu mubare wiganjemo urubyiruko n'abagabo, ari nabo bagize igice kinini cy'abaturage batanga umusaruro mwinshi muri Kenya. Yongeyeho ko icyo kibazo kitagomba gukomeza gufatwa nk'ikibazo gito kuko gihungabanya cyane imibereho myiza. Yagarutse ku mibare yemejwe na leta, aho umunyakenya umwe muri batandatu bafite hagati y'imyaka 15 na 65 kuri bakoresha nibura ikiyobyabwenge kimwe cyangwa inzoga. Aba rero barenga miliyoni 4,700,000. Ruto yavuze ko inzoga zikomeje gukoreshwa cyane kurusha ibindi biyobyabwenge, aho abarenga 3,200,000 bazikoresha muri iki gihe irya no hino muri Kenya. Mu guhangana n'iki kibazo, Perezida Ruto yavuze ko guverinoma izafata ikoreshwa ry'inzoga n'ibiyobyabwenge nk'ikibazo cyihutirwa kuko gihungabanya umutekano w'igihugu. Mu ngamba nyamukuru arimo gushyiraho ishami rikomeye rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge mu rwego rushinzwe ubugenzacyaha, rigahabwa ububasha bukomeye. Umubare w'abakozi baryo uzava ku bapolisi 200 ugere kuri 700 binyuze mu gutoza abashya no kwimura abandi, rikazahabwa ibikoresho bigezweho byo gukurikirana amakuru, iperereza ryimbitse, igenzacyaha rya siyanse n'iperereza ku mitungo n'imari. Iryo shami rizakorana bya hafi n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi, inzego zishinzwe umutekano ku mipaka, ubuyobozi bw'uturere ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Perezida Ruto kandi yavuze ko gukurikirana, gufatira no kwambura imitungo ikomoka ku biyobyabwenge n'inzoga bizashyirwa ku isonga mu iperereza, amafaranga avuyemo agakoreshwa mu kuvura ababaswe n'ibiyobyabwenge no kubikumira. Perezida w'igihugu yavuze ko azaganira na perezida w'urukiko rw'ikirenga ku bijyanye no gushyiraho inkiko zihariye zifasha mu kwihutisha imanza zerekeye ibiyobyabwenge mu kubahiriza ubwigenge bw'ubucamanza. Asaba imiryango n'abaturage kugira uruhare rugaragara mu gukumira icyo kibazo. Naho ubwato bwarimo abanyafurika 200 bageragezaga kwinjira muri Espagne bwarohamye, benshi baburirwa irengero. Abantu 7 nibo bimaze kumenyekana ko bapfuye, abandi benshi baburirwa irengero nyuma y'uko ubwato bwari butwaye bimukira 200 bageragezaga kujya i Burayi mu buryo butemewe bwarohamaga. Ni impanuka yabereye mu nyanja Atlantique ku ruhande rwa Gambia. Abantu bagera ku 100 bamaze kurohorwa, mu gihe abandi bari muri ubu bwato bwari burimo abagiye ku ruhererekane rw'ibirwa ruzwi nka Canary Islands babuze. Ni igice kibarwa nk'ubutaka bwa Espagne, kiri mu nyanja Atlantique mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Afurika. Ni inzira ikunze gukoreshwa n'abanyafurika benshi bashaka kujya mu Burayi. Abarenga 47,000 nibo bageze kuri Canary Islands mu 2024. Umuryango utegamiye kuri leta ya Espagne, Caminando Fronteras, ugaragaza ko abarenga 9,000 bapfuye ubwo bageragezaga kuhagera. Ingabo za Gambia zirwanira mu mazi zikomeje ibikorwa byo gushakisha ababuze. Minisiteri y'ingabo ya Gambia yatangaje ko abaguye muri impanuka benshi atari abo muri iki gihugu, ndetse inkomoko yabo ngo iracyashakishwa. Trump we yateguje Iran kuyitera mu gihe iki gihugu cyabangamira abari mu myigaragambyo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko Amerika izatabara mu gihe Iran yakwica bari kwigaragambiriza uburyo ubuzima buhenze muri iki gihugu cyo muri Aziya. Trump yavuze ko bari kwigaragambya bari kubikora mu mahoro nta mutekano bahungabanyije, bityo ko Iran nibibasira nta kabuza Amerika izabatabara. Trump abinyujije ku rubuga rwe rwa Truth Social yagize ati, Iran niramuka irashe cyangwa ikica bigaragambya nk'uko bisanzwe bikorwa, Amerika izaza kubatabara. Turiteguye kandi dufite ibisabwa byose. Umunyamabanga mukuru w'inama y'umutekano ya Iran, Ali Larijani, yatangaje ko Israel na Amerika aribo bari inyuma y'iyo myigaragambyo nubwo nta bimenyetso yigeze atanga. Kuri X yagize ati, Trump akwiye kumenya ko kwivanga kwa Amerika mu kibazo cy'imbere mu gihugu bingana no guteza akavuyo mu karere ndetse no guhungabanya inyungu za Amerika mu karere. Amerika ikwiye kumenya ko Trump ari we watangije ibyo kwivanga mu bibazo by'imbere muri Iran, kandi bagomba kurinda abasirikare bayo. Umujyanama w'umuyobozi w'ikirenga wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, nawe yahuriye Amerika ko nivanga mu bibazo bya Iran itazabyihanganira kandi ko itazatinda kuyisubiza. Muri Iran hashize imyaka abaturage bigaragambya bagaragaza ko ubuzima buhenze ndetse ko ubukungu butifashe neza, bigatuma haba ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ubukungu bwa Iran umaze igihe bujegajega bitewe n'ibihano bikomeye Amerika yishyiriyeho mu 2018. Amerika yarashe rwagati muri Venezuela. Amakuru aremeza ko Perezida Donald Trump yategetse ingabo ze kurasa mu murwa mukuru wa Venezuela, Caracas. BBC yanditse ko ibitero bya Amerika byibasiye ahantu Venezuela ibika intwaro, ikemeza ko ubutegetsi bwa Venezuela bwamaganye ibyo bitero ko ari ubushotoranyi. Ikindi ni uko ibice binini by'umurwa mukuru Caracas byabuze umuriro. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yavuze ko ibitero Trump agaba ku gihugu cye bigamije ahanini guhungabanya ubutegetsi, bityo agashyiraho ubuyobozi buzamufasha gucukura no kwiba peteroli ya Venezuela. Maduro kandi yasinye inyandiko yemeza ko igihugu gishobora kwirwanaho mu gihe no mu buryo bukwiye. Amerika imaze igihe irasa ubwato burimo abaturage ba Venezuela ibushinja gutwara ibiyobyabwenge bubyinjiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
dusoreza amakuru muri Brazil, aho Bolsonaro wayoboye iki gihugu yangiwe gufungirwa iwe ava mu bitaro ajyanwa muri gereza. uwahoze ari perezida wa Brazil Jair Bolsonaro yasezerewe mu bitaro byo mu murwa mukuru Brasilia nyuma yo kubagwa ahita asubizwa gufungirwa muri kasho ya polisi. Ni nyuma yo kwangirwa gufungirwa iwe mu rugo nk'uko yari yabisabye ubwo yari amaze gukatirwa imyaka 27 y'igifungo. Kwezi kwa 9 k'umwaka ushize urukiko rw'ikirenga rwa Brazil rwategetse ko Jair Bolsonaro wayoboye iki gihugu kuva mu 2019 kugeza mu 2022 afungwa imyaka 27 amaze guhamwa n'ibyaha bitanu birimo gushaka guhirika ubutegetsi byakozwe nyuma yo gutsindwa amatora ya perezida mu 2022. Nyuma yo gukatirwa, Bolsonaro yasabye gufungirwa iwe ariko urukiko rw'ikirenga rwa Brazil rwanga icyifuzo cye. Yabaye afungiwe muri kasho ya polisi muri Brazil mu gihe byo kujurira bitararangira, ariko nyuma yaje guhabwa uburenganzira bwo kwivuriza mu bitaro bya DF Star aho yabazwe asezererwa ku bunani ariko ahita asubira gufungwa. Umucamanza w'urukiko rw'ikirenga Alexandre de Moraes niwe wanze ko Bolsonaro afungirwe mu rugo, ashimangira ko igihano cye kigomba gukomeza gushyirwa mu bikorwa nk'uko cyemejwe n'urukiko. France 24 yanditse ko amwe mu bashyigikiye Bolsonaro bakomeje gusaba leta ko yamudohorera ariko ikagaragaza ko amategeko agomba gukurikizwa. Inkuru Bolsonaro wayoboye Brazil wangiye gufungirwa mu rugo akava mu bitaro bya muri kasho ya polisi niyo dusoreje amakuru ari kugaruka kuri uyu wa gatandatu. Reka mbashimire ko mwari mudukurikiye, mbararikira gukomeza kuri n'ibindi biganiro bikuru urubuga no gutangira neza uyu mwaka. Mugira amahoro. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo n'ihumanya umwuka duhumeka. Moto ikagira inkuru rero. Nibyo rwose, kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye, hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'amaprolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid, ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka, bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi, bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Merezi ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54.